pozdrav svim pčelarima, medarima i ostalim koji se bave pčelama i pčelnim proizvodima. Ja sam Krun Amin, hobi pčelar iz Sarajeva. Pčele ranim svaki drugi dan, isto ko što su nam uveli. Par, ne par. U svakom slučaju htio bih se zahvaliti u ovom YouTube pčelarskom kanalu na kojem možemo dati svoje mišljenje. Svaki čovjek koji ima pčele, koji se bavi njima, mislim da bi trebao imati bar jednu košnicu ili pčelinje društvo koje ne bi trebao hraniti i otimati med. Najvažnije je bilo da se uzme samo višak od te košnice. To može biti svake druge ili čak svake treće godine u veoma malim količinama. I u tim situacijama taj jedino med bio lijek. Još što bih želio naglasiti je da sva pozitivna mišljenja mislim da najbolje možemo objaviti u BH Pčelar, koji po meni je jedini u Bosni i Hercegovini koji se iskreno bavi ovom granom, ajmo reći, privrede. Košnica imam kako, nekad 5, nekad 15, nekad nijedno. Ove godine mi je ostala samo ona prava, koju ne diram i koju ne uzimam med i koju se nadam ako Bog da ove godine da će biti pravog meda, to jest ono koji će biti lijek. Ovo je odlična prilika ako Bog da ova sljedeća godina što nam dolazi za sve one koji se počinju baviti pčelama, da bi to bilo najbolji period, negdje oko proljeća, uzeti pčele, košnice ili trnke, što ja preferiram, i pokušati zapčelariti i vidjeti da li njega ima tu ili ga nema. Moja prvobitna misao mog hobi pčelarstva je da svaki pčelar među svojim košnicama ima bar jednu trnku u koju neće dodavati nikakvu prihranu ili bilo šta što će promijeniti njihovu prvobitnu namjenu, a to jest da med bude lijek. Inače, nisam član jednog pčelarskog udruženja, jer ta udruženja danas niču kao gljive poslije kiše. Pčelarstvo u Bosni i Hercegovini je dostiglo kritičan nivo. Više uništavamo pčele nego što im pomažemo da vrše oprašivanja i ostalo, počevši od malina pa preko ostalih koji svoje voće prskaju i time uništavaju pčelu. A svi znamo da bez pčele nema života ni na zemlji. Moja je želja, pokušajmo se udružiti radi same pčele i njenog opstanka. Mnogo možemo pomoći, a samim tim, samim nama. Inače, smatram da je pčelarstvo mnogo korisno zanimanje, a povrh svega antistresno. I svi oni koji imaju stresne poslove trebali bi bar, ako nemaju svoje pčelinjake, da uđu u nečiji pčelinjak i da pokušaju relaksirati se uz taj najmiliji zvuk pčele koju ona proizvodi. Također trebate provjeriti da li ste alergični na ubod pčele, a ako niste, onda je to još jedna blagodat koja će vam koristiti u životu i za bilo kakve probleme sa kostima i živcima. Inače bih preporučio svim mladim pčelarima ili oni koji žele se baviti pčelarstvom da u sebi imaju mentora kojim će im pokazati i objasniti, da čitaju redovno BH Pčelar i da posjećuju YouTube pčelarski kanal. Ova godina je bila katastrofalna za pčele i za med. Dobro obratite pažnju od koga uzimate med, jer to nisu u većini slučajeva pravile pčele, već ljudi. Tretiranje pčela protiv bolesti vrši se više hemijskim sredstvima nego ičim drugim i na to veoma obratite pažnju. Med kupujte od iskusnih, provjerenih i onih koji već dugi niz godina se bave pčelarstvom. Moja topla preporuka. Lijep pozdrav svima i preporuka topla, budite pčelari, a ne medari. Do sljedećeg snimanja.